بابەتێکی بێتەکردن و ئەو گفتوگووە هەکەر بێت و یا ڕۆژەی بیتن یان ژیان بێژین ئەو گفتوگووە ئەو بیتن یا میێوانێمەیان میێوانێن مەیەن ڕۆژێ لێ شارەزا بن بۆ پتر خزمەتکردنە هەوەین هێژا و خوشتوی ئەڤر و کامڕابووینە میێوانداریەوان هەردوو بەڕێزان مەحسن عوتمان ئەندامی پەرلەمانی عێراقی و هەروەسا مامۆستای زۆر بەڕێز سابری سلێڤانەی ئەندامی مەڵبەندی چارێکێت نیشتیمانی کوردستان الدهوکی آن هەیە خودێ دێ بابەتی مەیە ئەڤروکە ئەو ڕوویدانە دوهی بیتن ئەوەکو ئەت پەرلەمانی کوردستانێدا ڕوویدایک و دوو پەرلەمانتار ئەم بێژین شێوەیەکی نەجوان سەرەدەری ئەدگەل پەرلەمانتارێکی کریەک و ئەم بێژین شەڕە بکوس ڕوویدایە کە ئەف حالەتە چەند حالەتێن ئەم بێژین ئاسایینە چێ بنە هەر پەرلەمانێکی یا فەرە دەما تشتێ وسا چێ بیتن چه هەڵویست ئەم بێژین یێ سەرۆکاتی ئەنجومەنی وەزیران پەرلەمانە بخۆ چه هەڵویستێک هەبیتن یا فەرە دەما تشتێن هۆسا چێ بن هەمان دەمدا چه بێتەکردن ئەف تشتە چاوا بێتە هێورکردن بۆیەکی هەند دەنگ و لێبلن نەبیتن و بەلکو هەندێک تشتێن دیێلڤا گرنگتر هەبن مامۆستایان زۆر بەڕێسین هەردوو گەلە گەلە بخێراتن سەرسەرا سەرچاوا ئەڤروکە بۆ ئێوارە بادینان زۆر سپاس مامۆستا ئەم دێ جەنابێتە دەستپێکەین تو وەکو ئێکش ئەندامن پەرلەمانی عێراقی هەکرد دەستپێکی جەنابێتە وەکو پەرلەمانتارێک پێناسەیەکی مەبدەدە سەر پەرلەمانی کا پەرلەمان چییە؟ بله دیارە و پشتی و عقل مرۆڤایەتی پێشکەتی و شەڕە و عقلێکی بتنێک و کومەڵگەها بڕێ ببەتن گەشتە هەندێک و نوێنەرێت ملەتی هەبن نوێنەرێت ملەتی داژی ئەو بوون و کەس هاتنە هەلبژاتن وە کەسەدا پەرلەمان پێک هات پەیوە پەرلەمان وەکی پێناسە یعنی دیالۆگ یعنی دانستاندن و جهەکە مرۆڤ نوێنەرێت خەلفی لێ کۆم بن و دیالۆگێل سەر کێشێت واتکەن و چارەسەرکەن و چ کێشە هەنە یعنی بکورتی جهێ دیالۆگیە پەرلەمان جهێ دیالۆگیە و تو نوێنەرێ خەلکی زۆر باشە بەس حالت هەیە و دیالۆگ ببیتە هەندێک ئەم بێژین خاڵێت نەجوان ئەوە هیچێ و یعنی بەلکو گەلک لێدوان هاتنە دیتنت کەناڵێن ڕاگەهاندنێدا دەستگان ڕاگەهاندنێ گشتی گوتن یعنی نەچاری و ئەوە هاتێکردن یعنی هەر خو نەچاریژی ببیت بگەهیتە چه ئاست vêt parlamentar şinî penayê bû em bêjîn haletekî hosa bete. Ez bawertiyam eva ku duhîl Parlemanê Kurdistanê çêbûyî rengdaneveya kulturê her partiyeka me ya kulturê her fraksiyoneka me ya ku kadrê ve çawa tê perwerdekirin armancawa bû pêşê xistina komalgehê çawan e komalgeheke berew demokratiyet biçît komalgeheke berew civakeka medenî biçît yan komalgeheke berew kesekê biçît berew komalgeheka ya fewdalî û axawatî biçîtin ji ber hindê ku rast Parlemanê dî dinyayê da hindek fîşîwey hatîne rûda lê belê rewşa me wekî Kurdistana Başûr ku em demekî di şerekê gerçetê Daeş da ke em bînin İtalya ev tiştê çêbûyîn û li Tirkiye û cihedî çêbûn lê ewa dewleta hey ewa seqamgîriyeka hey ewa em nike şerekê mezin dijwarê ser me çavê pêşmergehê me çavê cada Kurdî ku ew çend heyve mûçewer negetîne çavê lê ku êkirreziya mala Kurdî Parlemanê ra derkevîtin ke cihekê yê rewan bî ew diye ku milletî dengê xwe daye û ew nûnerêt milletî ne ku cihekî dibêjne cihê diyalogê dibêjne kesên diplomasiyet diplomasiyet jîna hêzê hezirê bikatînin hezir jî ew e komalgehekê ji qonaqekî derbas bikûyî mirov bizavleka baxwît beskê komalgeheke berevindê ku em tiştê xwe diyalogê tiştek tîne bi diyalogê çareser nebî çikî ev civakê bera me Parleman çêkirî sedahan sala ewan jî heman pirzgelekê ketine ber singêwa arêzketine ber singêwa lê belê ewa bi diyalogê tişt xwe çareser kirîn lê belê ev tiştê duyî hatê kirin rengdaneweya paşxana wê partiyê an vê fraksiyonê ka kadrê xwe çawa perwerde kiriye û tarîxewa beranokê ka çawa serederît gel opozisyonê dîkiriye. Belê. Mamosta Sabrî, Mamosta Mehsin behsê wê çendê diketin bêjtin ev kesên ku et parlemanî da viya hizreka geleka mezin bû çûnayî wisa ku hizreka geleka mezin bû vêt bêtekirin vêt ev em bijîn profesör bêne niyasîn vêtin ev kesên wekî qudwe bêne niyasîn baş heker kesanên me yên ku em vê hizrê bû dikeyin ev haletel dev hebin başa خلكي دي في حالة خلكي عادي ما بساطة بله يا بري زيدهيل سر أختنا سيدا محسن بشكل بحث الديمقراطية بكم دجور ديمقراطية إكسر بله والديمقراطية أنا إكسر يا إكسر أو بنجهة خوش يوناني ورد قرت وقت الدولة مدينة هاي تدي كان دولة المدينة اليوناني هابين الديمقراطية إكسر يعني ملات حميدة إنجي خبطت مثلا الدولة نفوسها حميد 2000 مرور بين دال جورا بانك آن هفشية جندي آن دولة كون بن ميداني وكسنتري بله دا دنگ دان أخوي كونو بجا اقترابي
دنگدان بی و هالبجارتن بی بس دقل دمي وصالا وبشكتنا جواكي مروباتي دي ديمقراسيا مباشر نممكنه بقاف شيء بتو نشيبون من الكردستاني 7 مليون مروبا كومكي جبر التكنولوجيا جبر مشكلات امني جبر عابوري جبر تكليفات جبر قلك سدا من جدا جدا جبر هندي جي بيوستي بديمقراسياتا نمباشر ديمقراسياتا نمباشر نافدكوانا دا يا نيابي يكون سيدا مثلا هيك شوان نائبايا بقافه ام بونمونا دهوك ام نشن مليون مروف بچن جاكي كومندانگي خوب گهينا دا صلاته بس ام دي نينرت خود ده كسل بازدان بينجن ام ده هنرن او دي تمثيل عمكن الفيدري بصيار تذكرن نينري كيا يعني بري تو بيه البجارتن وقتي هيش تو كانديد تو نينري ايديولوجيا كي نينري حزبك ان نينري مثلا نزل بيجم دفرك تايبت وي دمي تو تشبيجي تو تشد دعاي بخوكي درسته چه کلتور و منتالیت تا بدرسته چکی تو همیشه دب کاری نده تو دعای انتخابی گهی بس پشتی کوتت ایه هل بجارتن پیوشتی پندک تشدید کد بجات تو نابینی نره و حزبی عنوی دفره تو بینی نره اراده ملت خواهمه نو کسی دا محسن ننی نره دهوکی تنی البغدا نیناره بصره یا وی میسلا وی دهوکی بوچی چنکی نیناره دی جواتا ام بیجن انجمن عراقی ده هكا هر نينارك شوت برلمان دا قواش نياري تاخا خوما آن حزبا خوا يعني معناه هبون نبوناي برلماني وكي ليته زوجة بس تدي بنيناري إرادة ملتي حمي ادويدر إذا شرط السركي هو الترزيل قيمه بوهاو برنسيبتي ملتي بقري أفا كون كما وجانا وإشارة بداية جواك كوب صدان صالا ممارسات ديمقراطية تتكت وقهشت حدك كو بونمونا الأوروبا كرسياتك ودوركن شو قالك بوي تشبيه كان يعني بيجن كرسي جيت اكو دوار كان ما تشا بلا افشي هبي اذا بلا سركه مجي وكيتوانا بن بلا وزير مجي وكيتوانا بن بلا مختار مجي وكيتوانا بن بلا برلمانتري مجي وكيتوانا بن يعني افا كلمه حق اراده بها باطله زاني بو محاربه جندليه مشابل وناكن بو حكم رانيه سردمان ام شابل وناكن حكم قبلي عشائرية يعني تو حميد زان مزعمات الكردستاني شاوانا سرواريا يا سام شابلواناكن بو سيستمي حكمراني وجواكي وفلسفي حمية حكمراني مشابلواناكن بو نزاهتي مشابلواناكن بو باراستنا في جينجهي وما في مروف وما في جني وما في زاروكي مشابلواناكن بو رزقرتن وسرواريا يا سام شابلواناكن ام هادنا بوكساب وديات برلمان تشابلواناكن زاني افا ياري كنا عقلي خلقك كيف ام في تشافل اوروبا بكن ام زان تشاوا او جانت خوج تراجيديا خو درباسي عقل قرايه بينا ام حبيت زان في اوروبا كداوان مفكرانا كداوان فيلسوفا كداوان نينرا باشا سياسته ده تشتكي بجني زمان دانوستاندني ديالوج او سيده اشاره بداي او تشتشت ازوتو نشن بزماني چارسر بكن حتى ودكت ام دستيت خو ان هيزا خو كاربينن يعني او برلمان تريدكو بونمونا او رفتاري كرين برلمان كردستان ده نسبتي من جبردو تشتاو خالته ايك اوان اهانتا مروفكي كر مروفكي كرد د بن باني برلماني ده اكر ازنك الفي ستوديو ان الفي شقامي ان الفي عشيري ان الفي جوندي توج ببم كس نبتن باريزت مفروض بن برلماني ده او نبت شي برلمان سيوانا همي مروفين كرده حقي من لازم الوري بتا باراستن بس هيك الوري تعدايل ما تكرن بانا خل كورانا دي شيء تكرن هذا هيك يا دوي او لا يعني كو تعدايل هاتي كرن او دربريني اراده ملتكت كت نكمل فيتا جيب سياري شوان هردو كسابكم وبوكسا ديناتا برلمانتركي وهزر بو 100,000 دنگانه كر 100,000 دنگ بتر اويت ايناتين يعني تو بوكسا ديني 100,000 كسا باشو که تو اندام پارلمان بی یعنی تو چویری بو هنده وجا اوه سدمی تو چنه اشتیت هوسا هم بجین ما مستویا باش در وی هولا پارلمانی بینه چاره سر کرن چنکو اصلا او بابت السر هم بجین هاتیه پی پاش ولیدان هم بجین برادر پی هاتیه هم بجین قطان علی حما صالح نه بابت و نه بيجين بابت روجي برلماني بو حقيقة يعني ويكو تيتا قوتن نه بابت روجي يه برلماني بو أفا هكر تبيتن في چارة سركي قالك جهدية تيتا تلفوناوية هاي بالكو تجهيوي بيت كوي بالكو هين دوستو برادرت ايكن تو جواباوي بداية فان بيجين شاشاي كي راقهاندنه دا قالك ريكت هين حقيقة يعني شاود بيني يعني از جاركي هرسيدا محسن خوش عم بذكر بحثا مام جلالي قلتي هيك
شعبتك اللي قال وكر الرخنا وكر هنجي رخنب في معين شعبتي برخنب جواب ده بل او زمان بوري تبيت قفال عالمي بكي تهيد العالمي كي تو ببي ما ترسيل سرجيانا خلقك مشكلة نا علي حما صالحا وك برلمانتر انا او هردو كابراندي نوك برلمانتر يعني مثلا نبنا فافا قريدايا برلمانتر بارتيك ديجيتو ولا كي كريتا وكيش برلمانتر كيش بارتيجي وكر هر كريتا صباي دي برلمانتر تيجي وكنو غورانو ايغرتوجي هر كريتا تشتا يعني مثلا ناوى تشكي برلمانتري بارتينا ان افيلي داين دي افعل ويستهر تهبي نوكا هما كير نائد بن هولا برلمان دبوشي برلمان يعني ياسا يعني كنت بيجي شرطي مرورك بيجيري ياسا مروري نكت اذا هاد فيدري ده برسش كيري برايي مخالتي همي كاس تشينابت في برلماني دنقدان نبسه انا بجي ما قلنا تو سيدا عولي قلت الا بروفيسور بنزانا بنا تيب جهن وظيفتها يشتشت البرلماني تشوي برلماني تشتشتي مخابن يعني ديارة او رفتارة سر انجاما نزانينا اركي السركة ي برلمانترين بونمونا كاك علي احمد صالح هيك نلقى الولايات السروكي هريمة كردستاني بت اري يعني جوي كردستاني حمي بس علي احمد صالح نلقى له معناوي الديف وان برادرة هركسي نلقى الدريش كرنا ولايات السروكي هريمة لازم برو بوكسا دينته قدام رابن تلفزيونات قبل الرفراندوم الكردستاني بكت انكيتا قبل افكا لنفترض جدلا كردستان 6 مليون لنفترض 6 مليون نلقرن اري حمي حقي حمي بوكساو بينا دينا وانا اف عقليته خلتك يرنايد خلك ازاده تشاو التعبير ايش خطك زوجان بجاز بيجي مشكله نكسك عندنا مشكله ما كي قلت كرت حمي رازي نسر دريش كنا ولاية سروكي هرمي رازي بنا رازي بت تشتكي بجني الزمان ديالوج دا نصطان دنو ياسا زور جانا ام دهينا بسر ام بيجين ببابتي چن كل سر بابتي دريش كرنا ما بسروكي هرمي ام بيجين افريدانا چيبو ما مستام حسن تدبيني اوا وكتو برلمانتارك و ام بيجين تا شهرزايد في چند دهي تدبيني اوا تشتكي ام بيجين آسايا ريداي قالك بيشن زور ام بيجين طبيعيه و چيد بن خولت برينو كيجد ام بيجين يت برلماني گرجي و آلوزي چيبون يعني برلمان ولاتين هري بيش كفتي تشتين حوزا چيد بن شهر چيد بن قالك جار ام بيجين التلفزيونات تخار المانشيتا يعني قالك اهتمام بده دادان فلان ولاتي افشرو بوكسو بينو حتى ديماي چي براهلانه يكدو تبيني بتستكي اسا بواناجي و بو ولاتين وكي ماجي هريمن وكي ماشي پزرا من ابو هجاری ملتکی ود گریتن دما کل باجرک تسلیمی داعش بوی بر پرسی عسکری گوتی ما امبرون کیج تراوین امبراکوجی کن بیج ما برون کیج براکوجی کری جن کلمه تسلیمی داعش بنت انفالوجی کیت میچ یعنی حکی ام في اغلطی چین اب اغلطی نه هندی سرداری ملتکی پربتن ای هل بجارتنا دا او دروش مت کاندیدات مت هل بجارتنا دا 34 دا هلاویستین و شیبت رسم هلاویستین الدیوار داین و افریقات پارلمانی ده افهمی اشارات آماجه تندنه کو ام پارلمانی ناگهین کو ام ملت کی نگهشتی ناس پارلمانی هشت ام ملت کی رفتارو عقلیت عشیرت بیرکین دنیای دا نه بس دیالوگ پیدا بوده اخلاق دیالوگی جیت پیدا بود یعنی هشت بلندترش دیالوگی کد بجنه اخلاق دیالوگی اگر هشت ام ملت بین هم رأی جدا قبیل نکین باید چه پارت چه بید چه پارلمان چه بید هکر رأی جدا نم بلا پارلمان چه نبیتن همه بلا سروکی که حزبی هبیتن یانجی بلا پارلمان کردستانی بما دستوره که قانونه که داره جن بجن هندی دنیا هیا دیگه که مسعود بارزانی سروکی حریمی بید تمام قانونه که داره جن بلا ریفرندوم بیت چک کردن بلا ملت ما بیجتن هندی دنیا هیا دیگه که مسعود سروکی حریمی بیتن و کسی چنا بیت رخنه بکرد تمام بلا قانونی در که بیتن یعنی تو جیر چه قانون تو بوسالی کیدی جيت شو قانون يعني تا او قانون او حق كيل داخو تا تو برلمان كردستان ده وكي بارتي ديمقراطي كردستان تو 35 صدي 65 صدي بجنتا نه هر 4 فراكسيون ديت بجين ما نويتن ماوي سروكي هرمي دريفيو كاك صبري قوتي يعني 65 صدي الملتي كوت لازم في دوينه بوكسا لوي دمي بارتي تيران لا بوكسا دون خلقي جديد درب ما بينن دا ام شو بوكسا دون خلق اف عقليته دبت ام درباز بين يعني بري 100 سال بري ام ملتك جالك حجاره کوچارانی ویزی خود کسی که رد بینه یعنی سردم شیخ محمود سالان نازی حتانو که تفجر کردی سرکرده هر هبوینه یعنی چنا بیت کرد ملت کردن خو هجار ببینن تنه کسی که بیتن هکر او نبیتن اید ملت ما در راستیتن از نمونه بتن نمونه مالکی بینم
قالكش عرب والشيعة جد قلتي أي في ظروف داعش قال جهد جرتين شو كي داعش دهي شاشهاتي قال جهد سنة جرتين ووضع أمن العراق قالك خرابة بلا مالكي هرب منيت مالكي أبا هشت صغلة حكمران العراق تيات مسألة أمن هم جهد جرتين شنو بيتن بلا هرب منيت بالي عبودي وظروف هذا هات أودي كروني كداعش برا زعيفون شون او خالك او ياريك او كامب راسي ياريك على واضح كمرف يارب عقلي خالك خدتيات نفسي نو نفسي فيسبوك يا نفس يمشي تكنولوجيا يا هم تشاد بينتن ايدي ام نشين يعني بس نو سنه ببين ام بس ما تحابكين فلان كسي وصل فلان كسي وصل كيف فلان كوس نبيتن الدنيا خرابيت ملاش يقول ناقدر باز وايدي نفسي نو يدبينتن سروكي هولندا تشوتش دوام اخوي بريطانيا تشوتش المانيا تشوتش يدبينتن قالك شو بيونت إن بيجنا كواك مسعود سروكي هريم نبيتن دولة روش آوا وأمريكا هاري كاريا مناكن باشت روش آوا كردستان سوريا بانيلوی رجی هف پیمان هاری کاری واتیان پانی کاک مسعود سروکی ویرنی نه يعني اف ملته که هجاره ملته که اف ملته دویتن ام جهین آستا کی کامی کود قبیل که زورجا ما مستقف ریدانه ببوره ریدان وکی فی ام بجین چنکو پارلمانه چنکو خلقك همیت بینیتن و ام بجین تایبت افت شاشن راگهاندن دا هاتا ام بجین دیتن خلقی همیت دید اوه ما چوانیشا والاتی پیش کفتی داد ما چوانیشا هف پیمانه داد ما چوانیشا دوست و در و جیران و دجمنی مجید داد چنکو بلکو اکی جنابت دست بگی گوتی اوه ابرو کامید وضع که دا نآرام وضع که دا ام بجین ما ترسیل سر حریم و کردستانی بو حتی بل چند ام بجین اوه چند هیوه که بچک ما ترسی کن بوی حالت این حصا دما چید بن ما چوانیشا خلقی دادن بس ام دیوی پیوندی وردرین پاشی دیو و گرینه و برسوی باب کردوی گلمه ایوار باش باب کردوی هگر فرموی دمه مهید چیدن الو کرم که باب کردوی الو بله کرم که مهاشته هیا السلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله فرمو الو بله من هاشته هیا باب کردوی کرم که بله سر بابا که سیدان دستگاه بس مشين هردو برز امنيت كم سپاس اس بابا ذكر بينام تشتكي وتجرى بيجو بس كاردان يقول تشتكي نورماله الجنة برلمان تفكر انه له دانو كرسي وشرع عمدي تفكر برلمان ديمقراطي بس تشتي جدال نجمة سبب قضية قضية الكوريا الشمالية عن يعني جنودية البرلمانية وعن كل اوكرانيا حدود بلجيكا كي هو عن امريكا جالك تظهر ذلك كمان او قضيان شيء وقضيانات شيء رأيك اسلوب الشرعي اسلوب الشرعي يعني مش تكني دون نقيت ونبنو نفسك يعني تبجي سر هوارشون أنا اشتكي إنه يجرم بزرقانه ده وحاجات اشتكي دي ايش أنا جانتر مقارنة ولا ما أنا شربوك بها وتريد تبطلع شاشة دم أنا اشتكي دي نكرتنا أسخد بينهم عقليتك ما نظام بلد السلفاني يقول هم كان البرلمان جالك وجانا يعني كسب نفسيتك وجان هذه شخصيتك وجان هذه كسب تقبل الرأي هذه أفقد الناس مثلا فلان كسب فلان جينا إذا شاف شر 2 مليون كسب إذا بكسر هم ناس إيكو شر دينامينا ده عايز هاتي المرة دي لازم أصلا أبتشتغل بيانو كبير بيا خايبة بخياسة دستور قوانين ولا بتشتغل زور سپاس بوده باب کردوی بوچونا مجهر وکی بوچونا تاویدن افتشتاب گفتگو و دیالوگ چه بن ناچه بیتن ام دیوی پیوندی ورگین ما مستپاشی دی اضافات ورگین و بسیارا مجیش ما مستایه کاک رمضان ایوار باش زور سپاس اگر فرموی دست خوشی رو برنامه کم ممنونت اینه براستی من بلیزنا من وكو دو حوال دو ميوان برنامه كي وكو يكي زلبكين شيء ايدو جدا باش انجامي دونستان دي رنگي دونستان قالك يا حشريك يا انجامي مثل ايديولوجي دركم لورا مقومانا قالك ما مثلا اخفنت كات محسن عثمان هي محسن دوسكي روضة ديالكو پرورده حزب و فراكسيونات سياسية وافكار كده انتنا انجام بنا برلماني كردستان ده انا عطامن بلا ام خوشاش نكن هيك ابروكم هوا عندك برادو عندك فراكسيونات بين بخو ابي كنداني استثمار بكن بولدانا باري ديمقراطي كردستان انا عاد بيش مكتب محسني كورسابي بلا افخيلا خاب نشم برنجي بتهاجموا هاني هجوم كنيسة بارتي يعني ورا افكاره
درباري وكو بويا طبعا الجال طبعا امراض كن همي شو هذا قلت دوتيسيه الحرج هيك عبد والله دينا جاندار نفهمين برلمان الدنيا دا بيش نكيش لغاية انجام داني واحتمالش نفسي وان ميوانت آمده بيش نكيرليسي وان برنباس رفتارين دي يسروشتي بويا هم رمضان پشتی ریدان چه بید پاشی دیت ایدانه کرین یعنی ها مشکل عمل ویره خذي هر دو ميوان بريد كودو ميوان جالك هجانه او الناس ما بعشرة شو بكر بوا طمشي ربطر نظام ما واش عشرة جري ونظام بريسبال شيء ده جنابي سروق بارزاني طبعا وكو تاجي كور من رئيس مهمي سركرده وسروق تمي حزب سياسي وسروق تمي والله ذكيه جيتنا من بلاكاك محسن نبت صديارنا كيت كو سروق روش آوايا اگه جنابي سروقي نبا هاريكاري روش آوا نگیر با قناعت بو روش آوا پیدا نگیر با بو ولاد هفتيمان قلش او هاريكاري ابريكا روش آوا تكني نتنفذ انجام داني راسته دزوی شروعی یا سعی دستوری و امثال دیگه وابطی کنند. مالام نبیجی ام بویره که فرنگی استثمار میکن بولیدان حزبکی و حزب پرورده و رفتار و کلاه نجوان. ما مستبس من بسیار اگه جنابت کرده گهداری کرد با ازیت نبیتن. ما مستبو چی پشتی کشه درست بیتن شنی ام ایدانت که این بوچی اموانا که این ریگری لی بیت اکرم باشه کسل در دورت و هر دو برادران نبو که افتشتاری نداد باشه او هولا پارلمانی بصدا پارلمانتار صابوتشتک پارلمانتار و کسی تی و بوچی کسی ریگری نکر بوچی حتی چی بو گشته چافکی کامیره یعنی گلک بسیار حقیقتی تین. برای بس از بیشم داخلی دی آشکارا بینه که گلک فراکسیون از ویایه ابشت مازنتر لیبتو تای بس نگ اندام یا چه بوی پاشی یا چه بوی خوبی افغانی بود بس راستی نشان سر کتیبن و هر جی فراکسیون پارتی دموکرات کردستان ایدانایی چنده کرد و دربرینش کلتور و فراکسیون و پیوسته پارتی دموکرات کردستان نکرد. بله زور سپاس بو جنابیت. ما مستم بسیارش جنابیت کرد و پاشی هم دهینه سر بسیارین برادران. بله که من بحثی نزان مولال بیرامشی چو. على كل يوم دي سر او حواله دي مايك بسيار كدي براسي اگر افروكا ام بحث پارتی دموکراتی کردستان نکن که دو اندامتوا چول پارلمان بوکسالی کتی دای بادا بحثی کتیب کن دا بجین او خطایت اکتینه که دو اندام پارلمان پارتی ایتی گوران دای آنج بحثی گرتو بزوت نواب کن مانی اوی پارتی اندامتوا پارتی هاتی دای ام مجبوریم بحثی پارتی بکن ام نشیم بحثی پارتی کدین که اندامتوا بحث که یعنی سرچه بنما یعنی علی حما صالح آخوید بجتن دو کساتن پارلمان آخوید نکو مخاندت آخوید بجتن دو کساتن واسه دیار بود که اوا پلان بران که آدانه چی میگه توان امید هولا پارلمانی ده که هوا چتا کم دیچنش در و گفت نه ام دل ویر آخوی گفت اوا پلان دانا بو یعنی بجا او بلای پلان نکن بجن لانه کی وکران لانه کی دی وکرانی دویتن کوکاک مسعود یک شو کسانا گرک بجتن یاسا سروره دویت یاسا بوورین که سرور بیتن دویتن سروکی هرمی و جدی یعنی اوا برانبر یاسا دان بجی کاوره هوا بوچی بوکس کاریان یعنی تشتا کی دی نبو ما اوی کابرا چی بوتی حتی بجید أبي قبل رأيك هاي بيجتن تشتكنا نبي هلي صور بيت تشتكنا نبي بيروز بيتن تمام الرأيوية ود بيجتن تبيجا هاي يعني كيش تدا هكذا تقول بها ده محمد صالح بوستاجت هذا تقول بها أبي قد دينا تبوكس لده بس تجي بيجا هاي بوكس نادن تتا دل فيري فق عقل ديار بيت عقل بي فراكسون قال بي فراكسوني أشوف كان يبلا وربط أنا قد أسوانا بيجم يعني صورشان ما مستبوش شنو تكسر كاك رمضاني هكذا كاك بابي كردوي تشتك بالكيش قلت من برينجر لحظة نفسي بي قلت يا فرد جوازين نبي يعني تبصيارك كرت قلت سيدا مثلا هذا عادية والدولة تشيد بت بلي لحظة هبي يعني تشيد بت راسته بس راه تشيد بت قال لك جوانا البرلماني ده كرسيات ديني هيك كو تجاوز دستوري كتبونه سر عدالته سر خلقه سر وان دنگت کو تبری قال لك جوانت تو كرسيت وزيرك وركي كو فاسده يهاتي استجوابي وبرلمان دي سحبسي قجك مثلا قال لك جوانت تو ايك الرازيل كت برلمان ده كو استخفاف قيم وبرنسيب دي ملاتيت كت وك نتواز بيجم بس افنته وهندي وكرت تبو منظورك حزبيه برطنجي وكري باش اگر اندامت پارتی سروکی هرما کردستانه چونکی سروکی حزبی ها وکری صبحی سروکی هرمی دیش غیر حزب کی بت اگر اندامت تو وکرن و دوز با سروکی هرمی دیش غیر حزب کی بت خو حتی قیمت کسروکی هرمی نبت یعنی دی حقی دی حمیه اوکن تدبیجی اوا بردوام بید وی دستو داری اگر معالجه نیتکرین دی بردوام بت آنجی افمرو با صبح نشین گازندیش کسک دیبکن اگر آنجی افرافتاره که
برز جريك نا شخصي مسعود بارزاني وك مسعود وك علي حما صالح أنا وقتو أنا وقت برز جريك منافذة جريداي نينا ظاهرة جديدة شيء بياس الدين بيجافي قانونيا مدوي خلاص بي باش أم الجلن أنا من الجلن نابرا ما أري ونايدا قانون هاي بس بيجن أفا وقت هنديين بس بيجن تمام هاي بيد ما يبالي قانون هاي نوكا بسيارة أشتو بيناراتكم أمر رئيس البرلماني تقرن أنا ما شكل كرتونة ما باوري برلمانيها ما باوري ديمقراطيتها ما بيجيكي حتى سرك هري ما باوري سرواريا يا سهي عنا هكر ما باوري بهم دام رزيله بقرن هكر هم بو دعاية ومزاق ديا هكر است برلماني دار رزيل يا سهي نقرن بل شو لا رزيل يا سهي ناي تقرتم لازمه برلمانتر و سياسة مدار سباق بنجي هر كسي زيتر و بتر رزيل في يا سهي بقرن مسعود بارزاني ولايتاوية خلاص بي اوكي دي فيري اشكاله هي وفي اشكاله جي قالك كيفنا طبعا سيستمي حكمراني الهرم كردستاني ناس سيستمي سياسية برلمانية وناس سيستمي سياسية رئاسية ازبي بسياري شوي وحمي انداماتكم بوشي حتى انو كسيستمنا هاتيك لاكرم يجبر عندك حالة تطورتها وكو افريكا بونمونا دي تمرير بد مثلا باشا برناكبت هر جارك السركرداك ام بين رخني لي بكن تبو مبي تصويرات بشمرقاتي ما نوكي ايكي في ملتي دا قوتا مسعود بارزاني بشمرقا ما ايكي بحثا شخصي عائلاوي كرا خرابة ان قنجا ان زانم شكلي ما ايكي بحثا مزاجاتي تكرنا نخر مع علاقات بينا مع احترام ابوي وك انسان بس رئاستها هريمين نحقك ابوي وظيفتك الدفوي لو كان احتمال الرجل كبيت كاك محسن سالو كهرين بت احتمال تبي احتمال ابد بيوندين ماكرين رئاسة وظيفتها كل باب من نحقك هكا تكرحق فرقاته وان حاكمة مطلق نامين ابدكم نظرية الهي حكم البلدات كرين وقت تقولتي ام وكيلات خدينا لسر عرده اذا سيستم الديمقراطي ده رئيس جمهوري موظف نزيدتر كي وي حقيقة اناتتا او دستوري كتحي ما بروجه دستوري لهري ما كردستاني يعني بروجه دستور وقتي كاري خوانكت وقتي ياسا نسر وربت ووقتي افهيئة نيابية في برلمان ومجالس الناف برلماني دا ولجان وحكومة كاري خوانكت طبعا دي دليل بها بدي زماني تشب هيدا بالثقافة دي تشب ثقافة الروشنبيرية السياسي ما دمنينا الروشنبيرية توليرانسي منينا الروشنبيرية يقدر قبول كرنا منينا اذا الروشنبيرية تندي دا بيدا زورجان بجد از بس ملاحظك بو كاك رمضاني بيجم ام رخنيل فيديو ديت كن نتشينكي دو برلمانتريت بارتينا تني والبرلمانتر غوران كنا برلمانتري اجرتوجي بتم دي عيني اختنيكن برلمانتري كتيجي بتم دي اختنيكن تش نقضيه حصره تشيكي بدك كسش فلان حزبينا دو برلمانتري مسيحي البرلمان ده وكنا مهرغاز ديكن ام بحثا عقلي سياسي كن دي تشاوا اداره وحكم رانيكي نبزب لك ونبكسا ونفلان بيوانا ليه ببيفي بقانونه مسألة سيستمي سروكاتيا هرمي ذا قريدايا كاتشاوا دو حساتيا وسروكيتايا سروكي ديجي كايلو يدركي حاضر دليتايا نبدلي وانا اوكي نابرا توان ده لازم تشتكبت سيدا هيجا او تشتايا برأيي ما وك ايكتين اجتماعي كردستان وازبوار معارضة جي وصانا دستور لازم برياري بدت از دنگي خب اشكرايت قيمة ملتي كرد الدفرة بعدينان نب كيفا ما يا نب كيفا ما يا كيفا خلقك كهريك مزاجي كار بكر نا ذات ام احترام الياساي بقرن ذات احترام الدستوري بقرن دستوري ما ياسايا ما تشاوانا ام دي بيكن زورجان بس هكر من بيلياساي كر تبيلياساي كر سروكي بيلياساي كر فلان حزب بيلياساي كر إن خو ام غازداش كيف بكن يدمي ورن ام حمير رزيل ياساي بقرن دستوري خو بقرن ببت هلا وسهلا نبيجي دي فياساي سرجع أستاذ محسن أبي جمتا إضافة أكبو يعني من إضافة سر هندي هبوكو ما حطانو كجلك غازنديش بغداد كرين كو بغداد طيبت مالكي كو مالكي دو دورة 8 سال ما قد مروبة كدكتاتورة ودكتاتوريات پیدا بوي جناب كاك مسعود أول 10 سال سروكي هريمه و بارتي بتر يعني طيبتي سر مالكي تأخذ و حطانو ك دورات دي وقتی کو ایکیتی 2 سال سی هیواشه زده کری ایکیتی باجا خدا و خلق کردستان دنگ ندانه ایکیتی گوتی هوا سروکاتی حریم زده کرد پشت رافتی که پارتی گوتی نبدل سروکی حریم بو بس هوا نچار بو خلقی گوتی
به هندی قبول کرد اصلا که بسیار کش برادرت پارتی و جناب سروک بارزانی جد کم اره او حس که سروک هرمی بیت آن نه اگر حس کردن بوچی وکیلی نوبتا پارتی دی هم حس کرد ما کاندیدا که هی بو سروک هرمی بلا وکیلی بشتا پارتی دی ما اول کاندیدا ها که داکو دانستان ثبت کردن ما دوره که دانستان اودیت هین آنت بیتن دناف ملتی دا بریار بیت دان آنج بیتن دناف پارلمانی دا کو او یاست خود ندانان که چند رکی دنا کاک مسعود بارزانی شد بیت سروک هرمی یعنی الگور او یاسای او یا پروژه یاسایی هین و الگور او دستوری کو یکو بجن رش نویسی هی نل حالت پارلمانی و نل حالت ناف خلقی دا او رکی نادتا کو سروک هرمی کجا رکودی خود هل بجیر تبع بجا اگر ملتکین ام بجین امش بغداد دموکرات ترین یا ام بجین دی از مناخو بین ناف جهان دیدا ام هنگی خیانت کل پروسس دموکراتیت کین زور جان امستمد پیوندی تی پاشی ام دهینه به سر بابتی کاک رستم ایوار باش ایوار باش جواز کناتنا مهمانی پس کن صدای زور سپاس ممنونتم هکر تو بچک دنگی تلویزیون اخو کیم کش تلفونی گوه خوب دائما ما امستا رستم بله ممنون برای از دیکیشید مثلا انو که سروک هریمی دی خود کاندید کردن دی چه از بیشتر برلمان برای دوره خوب بینه برای برلمان و احزاب کردستانی هر کی دوره خوب بینه و فوضی نکات پیدا پیچی فوضی دی گنیجی چه ما دی تشنید خلاصه پیدا مملکتی ما الوی اصلی نازک دا ام الوی حربی دو دی نخوشی و دی ایران آبوری ام نمحتاج يأخذ بيكن سروكا بيجي اف حزبنا اف برلمان دي بيجي ورا استرتش بناي دي خد حق هيا سروك خد كانديد كيانا حق يا برلمان دي قراري تو فلازي شو محل صاحبنا ملتي مدى زيراكو اتقاشتي كل پروار از بیشم پارلمان لازم دوره کی ببینه و في وقتی مدار ندا وقتی کی گرینگانو کا عمل الاصل کی هستیار دنا بله سپاس بوده امستا رستم کاک نوزاد ایوار باش ایوار باش سرچاویدون کرم که ایوار باش باشتر زور سپاس کرم که کاک نوزاد خیرات نامی وانه دبتن ممنونیت اینه فرمو هکر ازیاد نبی سوارت برامی هوا بله ام دخواست کن ایک ریزیو کنسابلیتا پارستن بله وقت جناب سروکی حریم هست یاشون هم کسی که اینا بینیم که بله چونکه یک پیش میار منه از دو ها بشم بله سبارت بابتی در نکه کاک نوزاد درست بله درسته بله ما گلک سروکی تین وقتی بو هل بجارتنه بله باز بو محوار و وان تشتا ما سروک کینن بله بجاش میبرد از دخوزان دید کم وقتک نه گنجایش راستی که بو مهندی کنم بحثی سروکاتی کنجارک بلا وقت آرام بیتن پاشی زور سپاس بوده کاک نوزاد ما مستا بله بسیار اوکو هم بیشین ویگاوید بیشن هشتا زیه بو بحث کردن السروی بابتی هشتا زیه مسی تا 4 هیواید مای بلا هنگی بحث سر بیتا کرن کاک رستم جید بجید نزیه بیتن وزیترین وقت دمکی هستیاره وید بیتا 4 سر کرن تو بینی هشتازیه بحث هاتا کرن لوا اف کشه چه بو هکر وقتی دا اف بحث هات باکرن تو بیجی اف رویدانه درست نبا از ده بری کو بموی ما خاله که بود بسیار تا ایکی ده هاتش بیکرن بحث کم کو برادر اگر تا اکسه هنده کل گوتی پارلمان دنیا دا اف شرط کرسی کایت هین پارلمان دنیا دا حق و شرط دینا چه کرد کتشتگی هید کارنامه دا گلک دانستان تینا کرد ناگه نه انجوات کار بکساد دانه کنی افتش شر سر های تکرن کارنامه پارلمانی دا نبوده کار نبوده کو پشتی دانستان دانه کام مزاج چیکار چونه کده بکسا برای اینکه و پلان خودانه کلی کابرای دین نه تو که پارلمان دنیایه حالا دی اوا کو بحث کردی بتن هیوا دو 4 هیوا بری 36 سروکی حرمه لزنا بينا تشكرن بو او دي بيشتي هنجي 19 تبيتن ريفرندوم استفتاء بيتكرن كو خل دنگي خوب دته یا پارلمان دته دمك جاي قالك درنگه
دن پیچ گنجایشی چون بیشتر سر و درباز یعنی بیشتر نه گنجای ابرو که وقتی که شریعه ابرو که وقتی که نه آرامیه ابرو که وقتی پیوندی دیگه ولات ما چی نه گنجای دنیا دا مثلا وقتی شکی نه گنجای بیتن بردک تا چی کردن بلا بردکی چی کن فراکسیونیت میاد کردستانی کنه که 4-5 فراکسیونن آنجی پارتیت ما بلا بردکی چی کن وکی هفت سروکی کی چی کن حتی اف قناغان ترا درباز بین چونکی شرعیت دا نومنید یعنی رواتیه نومنید تو سروکی هرمید اگر نه گنجای بیتن تمام بلا بردکی چی کن وکی هفت سروک همی بکاتا بیتن و بلا او برچا وقتی خود بغداد حکومت انتقالی حیوانه هبو بغداد پریوت بر وقتی امریکا 2030 بلا چه کی وسط چی فرمک چی بیتن همیلا انا بین کو بکن برادر کی بحث سروکی هرمی که گوتی الجبهه دنیا دا سروکی هرمی چنا بیتن پروپاگاندی بو پارتی خوب کردن بس کاک مسعود هات پروپاگاندا 34 پارتی خوب کرده یعنی نه سیمات سروکی هرمی سیمات سروکی که پارتی نه تا بالگه سر هبو کو اگوری و منطقه همینا نگاره بودنگی خوب دنا پارتی همیوه 34 انتخابات عراقی و نه سروکی هرمی نه سروکی حزب که کو پروپاگاندی بو حزب کی بیش برنده تشتکی من نمکی خلک حقوق صبری گوتی امشتی کارابین بو بوکسا بجی په خلک جو کریه بله زور جان ام دی وی پیوندی ورگین باور مدی مای پیوندی چن کو بسیارین محقق گلکین مای کا کواری وار باش باشی سیدا سرچاوید من فرمو الو کرم کد گلته اینا کا کوار باشی ممنونیته ما فرمو نسبت بابتی و همه گورانه دیجین بله فرمو اوه یعنی سنگری دا پشمرگی من بهرا بتر پارتی ایکاتیت قواج زاره بله بس همچی گورانه نابین یعنی سنگری دا بابت اونینه کاک هوار هکر ازیت نبیتن تو بابتی و یعنی بوچوناتا چه افریدانا پرلمانی چه بود بلا ام وکی گوتی نه عطفی و نه تشتکی اوصا بلا ام واقعی بین واقع بین بوچوناتا وکو هاولات یک افریدانا پرلمانی دا چه بود تو تشتکی ام بجین آسایید بینی تشتکی طبیعی بینی یا هم تو بینی وقتی بینی یا هم تو بینی تشتکی خلطه والله نسبت شرط برلمانی دا خودی حقی یعنی وی اقتانش خار بارافتی دا خو همین اشتوان سروکی هم زور سپاس بود زور سپاس بود جنابیته اوه دربارینم بيجين حقيقي قطن خاربا بس بلحظة كالبيري قصير عاتك تو بينار يعني أكر أف رفتارين كو تشدبن يتشخصانن دا صبي خلف شت طعمني قالوا شخصان كد ما نوع بس هكر اف رفتاره جي ان يعني تشتكي بيجي بلاتفورم وقتي تتكفي تشارجوفي حزبك كده مسؤولي شوي حزبه او حزبش مسؤوله رايي من يا هري باش اوا اش وك يكتيني شمالي كردستان بيجم بارتي ديمقراطي كردستان خدان در كفتل عندك موقفها معقوله حزبك شي صالة خباتي كنتو دمايكا بتبكشوا فلان وشر وعالم بيج دست خوشيه من وين هردو كابراتكن يعني ابدا تمثيله في تاريخ هيك اف ام هكر جنابته قلتي ب 100,000 كسي دنگي خوي دا هكر تمثيله بارتي ديمقراطي كردستان كت دا خلق حميد زانت هكر تمثيله ناكت نبست برامج تلفزيون بيوندي كد لازمه سرکاتیا هرمی سرکاتیا و حزبی سرکاتیا بیشن لجنه مرکزی مکتب سیاسی تمثیل مناقد ویگافه ام بیشین پارتی دموکراتی بیشتن تمثیل مناقد اف بوچونا و هر دو کسای تاکیه اف برنامه بوداره ترنینه ما بين من تشتكي الدنيا بيجي سيستم وقانون كسي هي مستقل شت لو كبولمونا از دي من برلمانتري كتي سدد برلمانتري كتي تو دي بي فلاني كابرايك دي برلمانتري مستقله نه تش حزبانه ويدمي او فرقه بس وقتي تل سر الاستاكد شي برلمانه كده تتابعي فراكسيونك يا ماني سيدا شو لي اوا رينمايتا يا سايتا برياريتا هر تشتيتا بفراكسيوناتا فقري دايره يعني لازم لي برسينو دي شلون هبد بو اداء برلمانترا زور جان يعني تو نشي خلقي قانكي بيجي والله بس از ببوره بس از في تحريزي خراب بينم بو ايك ريزيام مالا كرد يعني يقين بك اخلاقي ما وكي كتي نشتي ماني كردستان هكر فيغا علي حما صالحي بوكس ليكا بارتي دابا عيني شعبت امدال هيك امدي عيني شعبت هيك مثلا ناو كادري بارتي اني غورانا وانا من غوران داب دفاع من غوران حتى مش دفاعش عليكم اس قبيلكم علي حما يصبا بوكس ليكا بارتي البرلمان ده امر رفزه في اخلاقيت نا ظاهري مدا ما استا دما ام بيجين و هر 5 فراكسيونين دين ام بيجين هر 4 فراكسيونين دي كو ام بيجين بيان نامك در اخستو ايدانا في تشتيكري
فراکسیونا پارتی گوتی ویابا افتشتن نهاد باکرن ویابا مهمیا پیگ و ام بجین بوچونک هبا و سر لاپارکی مدا با همی خلکی او تشتک بالا فکر باد گوتی اوه دیاردکا نیا ساخلم بو دما اف پیگ و وصا ام بجین ایدانا وی تشتید کن تو بیجی ساخلم بو یا نه گوتی کمبون هاد نکرن الجورین ام بجین گرتین پارلمانی چند فراکسیون گشنیک و بیان نامه اقدر اخستن بجین دیجی پارتی بو تدبيني وصايا أفا هفدجة يعني أفا بوچارة سرية يعني أفروشة أم ترى درباز بين روشة كالك آورتها روشة كان برانبري جت داعش شريك كان كيشك هوصا يعني درزة كيفتا نوف مالا كردي والبرلمان دا كوننا نتابي همي ملتي كتن تبيتن زيترين بيتا چارة سر كرن چارة سر يويجي تبيت 2 دقيقة چه بويدا كومبونا كنا آسايد دنا گل سروكي برلمان گل سروكي فراكسيون دي كربا و اكثر بهانك در خزبا يعني بوچه خوب گین حتی روچه پاشتر یعنی حتی چالانه دیش درنگ بیانه در خستی دوی دوی بیانه در خست با چهار لارونیش بیانه خار گل سروکی فراسونه دی و بلای پلان پارتیش گل با اولویر بیانه در خست با حتی یعنی از بارد کم از بیشم درنگ بو نکوزی بو برنده او بیان دیجی کی بیتنه باش بیان دیجی گرتو با ما گرتو کیه بله ما مستا هکر هاتو ام بیجین پارلمان کردستان کومبو بریار سروی چنده دا کو دوباره آنم بشین 3 باره ولایت سروک هرمی زیده بیتفه تو بیجی افروک توافقه کت ناوا هولا پارلمانی دا چه بیتن بوی چندی؟ يعني جور خاندنت كو افروكا عم بين خاندن السياسي يعني انا بيجين او ياريت كنت انا كرنت سياسي هر چهار لاين يعني يگرتو گوران و يكيتي بزودنوا هر چهار لات سترفه زوجنا ما مستبست تبيني هند جار اللحظه جدا بوچون تينا گورين هكر هاتو اف بوچونه هاتا گورين اوا چيه برام بر ملتك تذكر او ملتك و جنابتك و تي ملتك ام بيجين هجاره او اوا موجوده اوا ضربه که طول پروسس دموکراتی دیانجی خیانته که بوی دموکراتیک و ام بجنی اساس سروره و ام همی ادعای پندت کین حتی نوبت پارتی ماج دموکراتی تا به هی اول تبخو تو دجی با اخفنای اول تو حتی نکت و دروش متزق تو لده که امرت کی نیاسایت پاریزی امرت کی دموکراتی امرت کی اکو دو قبیل کین چونکی اوتش ما او عینی کش مدگل بغداد مالکی هبو يعني حتى مالكي قد دي حالة طوارئ در يخن رجنا داي حتى سروكي هري منك او ما فيجينا حالة طوارئ جدي يعني اعلان كده كردستان ده بجاش برهندي از باورد كم هم بو ريزگرتن بو جناب مسعود بارزاني هم بو مالا بارزان هم بو پارتی دموکراتی کردستان تمام کو 65 ساعت ملت بجنه منوی سروکی هرمی بیتن تفت خوب بجنه ملت سروکی هرمی زور جان ما مستمعین سر ادای پارلمانی تایبت روزا دوهیدا چند تشتکی ساخلم بود ما اف ریدانه چه بوی سروک پارلمانی جلسه پارلمانی ام بیشین دای خستو و افرینشتنه اپریونه چو یا فر سروک پارلمانی چه حلویستک هوا اتوی دمیدا هکر دم دام بیشین راست او این کو اف کار کری به ندیر کردن بس جلسه پارلمانی درست پریو بچیتن تو بیشی موضوع هنده مازنتر لینه هاد با ام نشن فرازيات بيجن تشارجوفي ياساي ام بيجن دستوري دا او الجور احكام وبندا كاري خدكم بس برس راهندين خوي سياسي هنا شو مشكله قانوني هكر قانوني بت ولايه خلاص بينك هكر قانوني ام بشني وام حمي قانون تخوينن ولايه خلاص بينا توجد هزارو شاشي بينا شاشي بينجي حتى انك ولايه خلاص بينا بس دبتكو بيتا طرح كرن قالوا بسيار مسعود بارزاني وكو سروكي هرما كردستاني ولاية تاوي دريج بت انا دريج بت بسيارك الشرعية چه بو ام بيجين سر اصل سياسية حزبا بسيارك شرعية ما نوا بلي ام وكيكتي تشم بكن بارتي تشم بكن غوران تشم بكن تنانات خلقي كي مستقل يشد بكن مسعود بارزاني دوباره بيتا دريج كرن ولاية تاوي سروكاتي انا تويدري ده ميزة مفاوضاتا وبجن سازدانا بيجن توافق زمان سياسي سردان وتأثير متبادل برجواندين بيقورينا برجوانديان لبرجا فرقرتنا عندك بويرين كوانتيرا درباز بن ومصلحة عامة ملتي كرد هكا لاني تسركي أطراف جانا يكودو بجانا صيغتك دارشتنك بيبكشو بيكوشتنو بيتيرورو بيخبصو بإنكار كرو إتهام كرنا يكودو ويدمي يكوك عليها مصالح دي بيجريب باعتبار طرفك قرادة دي بيجريب بيكت بس وقتيكو لا ين متفق بن يعني آلية نديارة أجديشا أو أخت ناس إذا ماشين قلتي هكر سروكي هريمي دلتي هيا بلا آنوكا بيجي جارة يقول مدلتي نبي قلت هما بخاطر ملتي مكر باش إشكال نأوى
تبي النبي ايش تبي النبي مدفت بقانوني بت يعني ببد نبت مدفت بقانوني بت نبخرتي بت شكي او خرتي دي صبي بالتجربه قال لك هل جاب لكن فريده مشكله نقوى الشخصيه عن ببت النبي مشكله دستوري هرم كردستاني بروجي دستورها ردت انا هكا ردت اوكي دي تسرين اخوان هكا ردت او بسيارات اوا شو بيتكرن باشر بيدري تا اطراف السلكيه تا صلاتها تا معارضه تا حزب المظنه تا شخصيات تا لاين جداج دايتين او الويري بو برجواندا كردستان دتشارچو في ايرو دا برساتا برينو كذا قريدا كقالوا توقيت خطر ان نجبرچتا داعش ويدمي مادام او حزب وبرلمان ولاين حميني نارات ملتيتكن بلا مفاوضات عقل قرايه بيجي زمان دانستاندني برياره خبدن تشنا زوجن ما مستمع محسن بسيارك الجنوبي تبكم مدبسات اخوي تمام جوجي بله كرم كردي از باركم يعني وقتی کو یکی 36 بردامی سروکی حریم کلی و تل بجارتن حیوانه دا باجاک مازن دا و گوران گلک سروی خال راوستیا کو گوتی یکی خیانت دموکراتیک کلی و ماوی سروکی یزیده کلی اری او که گوران آماده دیسان و باجب داد او برا 2 سال یکی او باج دای او یک خال دوی اگر ام هاتین مهج در وی پارلمانی سرکرداتی سیاسی مالا کرد سیاسی هات ماوی سروکی حریم دریشکر پارلمان بوچه هبیتن اما بلا برای کردستانی چه کن بلا برای هبیتن ما پارلمان پشتول پارلمانی چیه دویت القانون که بید بلا قانون که دارجن دستور که دارجن بجتن گروه بندل گروه دستوری ما فی های سروکی حرمه کو بردامه بده کرم بود 2 سال آن 4 سال آن 4 سال گورچه یعنی دویتن چه بردستی وام سفره بچن زوجنا ما مستاد بیشن هر تشتکی لجنه به هاتا چیکرن نوا پارلمانی دا گوتن ات بیشن بلکو گلک انتم پارلمان جی گلک جرا لیدوانا گوتی هر تشتکی لجنه به هاتا چیکرن شنی بیشن دست الوی تشتیب شو او تشته برف ام بیشین بدنگی وچیتن تو بیجی اوجی همان ریک بگیرید چن کو لجنه ابو هاتیا چیکرن لجنه دیو چونه بو ام بیشین اوی کیشا هاتیا رویدان اوا کو دوی چه بوی افشار چه بوی لجنه ابو هاتیا چیکرن تو بیشی اوجی وکی گلک اندی ام بیشین بدنگ ببیتن از بار کم او تشتی چه بوی او بوکسه هاتیا دانان او بوکسه ضربه بالعکس خار یعنی اولانه بوکس دانای او دیس اوج دی باجا خوده چکی بران که بوکس دانای دیس باجت خود دان مدی تل بجاتنت 34 دا بر هند یعنی او بیت 4 سر کنه 4 سر کرن خو توی آماجه که دایمن که از چه دنگ دی قبیل کم 4 رنگ دی قبیل کم تو آماجه که دایمن که از چند لانه که مانس ملت که دموکراتم که از رای لایدی قبیل کم یعنی ما بران که گوتی یعنی یک بیت اس نلگل هند ما هن فت بوکس که لترند گل هندی یعنی رکی دی گلک رکی دی تمام ام بيجي تجاري ندياري باشا افا اخفتنا لتوارا بو مياسا که دانه قانون که دانه بيجي اف قانونات بيجي چيت بيت و بيجي اف قانونات چنا بيت بيجي او رشنوس دستوري هي او هسانات پیشکش کردن پارلمانی بيجي او دستوري مهي اوی رای افریقا دای بيجي اف اتفاقات سیاسی بری 2 سالات کردن سازدان مثلا گلیکت نسبت کردن او اتفاقات که مبینا اکتی پارتی دا بلا بيجي گروه بندی چيت بیتن اما تو خو حس کردن در برنش ملت کناکش تدکر زوجنا ما مصا دائما بردیم هایی که بچیتن لیدش کاک صبری دست بگم مصا صبری هکرتا پی و کدیم هایی هبیتم کردی یعنی بوتو توایا بینارا و برلمانتر ما و سروکاتی و حتی دقها جادا گشتی یعنی ام فعلا قناقك حس داره در بازدن 1000 کیلومتر پیشمرگه مای قهرمان و لیالی شروانی برسینگه چتین داعش دیگرن یکم جارت ملت کرد 1000 و کسر شهید دادت و چند هزار بریندارن یعنی روش عبور یمزان شوانا ایرو روز اتفاق و اگرتنیا خلق وقبري ديري منينا عاقاش معنا بكمل في استوديو ده خلق الكيشوارك دي زانت ام قوخة حواري ما يعني يدي عيبد ملبسانه هنا بشرط وكو قالك استخوازن يجبرين دي ام ريزيل فاش شهيدا بقرن ريزيل في بشمرقه بقرن ريزيل ايكودو بقرن ام يا صدنا برامده دستورنا برامده ام خرستيكي حضاري شارستاني مدني سرخو بدل الملتا اگر هم هر دي صراع ما دستا وكل ما فانجي ركابت ام دي قالت تشتاج دزدن تشكي سمعتها سياسيه عملتك قالك ام حتى انك مصطلح بربريزم بدي بربريافه يعني مدفت بشتي داستان كركيكي وكوباني وقالك دافريندي وفان قرباني مازن الشهيد ما وبشمرقه قهرمان مدفت دي امجي وك ملت هاري كاربن وك برلمانتر هاري كاربن وك ياسا وك ساروك وك حمي نعم بس ام بين ادعاء بخو ولاني خب كام تشلاين وام دفاعش خلت يابكن والفي قال خلي دفاع شرد برادر ام هاري كاربن ام طباعك شارستاني ومدني سرخوبدن او تنف ريكا بيجري بياسايته سو دستوري
ما مستكرم از بیشم کردا گوت نکا مازنا هی ملتکی بسرمان کرد بس کرد بیشن سر خاطره مفسر دینی کافره یعنی حتی ملتکی بسرمان بیا آخفنید بیشید کرکی خواه ایشاندی از بارد کم هم پارتی دموکراتی کردستان و هم ایکیتی و هم گوران هم ابلای دی چه دشمن ما باب ایک چاو بینید چه برای پیشمرگی هم ایک ریس شرچت داعش کرد چه جادام ایک ریس بلا سر کردات یا کردی جل آستی برای کردستان برای شهری بیتول آستی جادی بیتون کاملت ما کاچوان ایش دیکی شهیدت ما و خمد زاروکیت شهیدت ما کا چه همی یکه همو ایک ایشه بلا ایش سر کردات یا کردی مغلا کردی ایک بیتن او کو ام گازنداش بغداد و انقره و طهران کین بلا ام ازمون دیکتاتوریت وان دوباره نکین بلا ام کو قبول کین و دنیاش گله کو رنگات چه باغچه کی چند گل و چند رنگ هبن او باغچه جوانتر بید ملت نماج بلا دنگ جدا هبن بلا کسی جدا هبن اوی ملت جی کسی تاین کو سروج چه بنو پارلمانتار چه بنو دیپلماسی چه بنو و هر کسی کی کدا کی خبات کی بلا رئیس کدای بیت گرتن و بلا کداونه تشبیر کردن و ام بو خاطر خوینا شهیداش بو خاطر یعنی دل صوتنا دیکت شهیدا و زاروکت شهیدا ام هندک بیل هندت شد خود کسی دانین و برای اکرازیان مالا کردچین هر دو مستعین زور برای اسم حسن عثمان صابری سلیوانی زور سپاس بو جنابی کو این ابرو کمیوان بو این گل معرو نشتنه بگل هوا جه سرفرازی و سربلندی زور سپاس ولی بینن هجا خوشتیم بیتن دیمایتن آماجه که بدن بو بینران چنکو برنامه که گفتگویه چجارا مدوی برنامه ده هندی کومن پیشکش کری من دو کس نه اینا نویری کو هفدجی یک بن بوه که اس نه آرامیه که پیدا کم یا از دوی استودیو و ولی کم کتب لی بوی کو دلیشکن تنه هم بجین دادور هینن کو بریکاوی تلفنی او سر شاشه مدیار هین تلفنی پیوندی مکن دادور هینن کسی سی کسی دوی هینن و من ویتن هین هر دم بجاوه که واقعی سحکن ابابتی و بشین پتر خدمتا ایکو دبکین مرمش وی برنامه اوه چجارا مرم پیوینه وکی برادره کی پیوندی کری بیابات هندکی دینا با نخیر اسوا کسانا اینم کو اس نشیم چنکو عمل ویریفه بکوینه گفتگوه کی و شرکه از بما اگره هم بشین در زکا ماستر زور سپاس بو بینری اوه کوین حتی ویگاوی بینر بوند گلمه زور سپاس بو همی جاراجی کوهین بینرن گلمه حتی موهین و خلقه کادیا وی برنامه جیر چاو دیر یا خدای مازن دابم خاطر هوا